U okviru realizacije programa uređenja i asfaltiranja ulica u ovoj godini, Fond za građevinsko zemljište i puteve iz Velike Plane i dalje intenzivno izvodi radove na terenu. Trenutno se izvode radovi na asfaltiranju Moravske ulice u Velikom Orašju, a u narednih nekoliko dana očekuje se početak radova na asfaltiranju ulica Isidore Sekulić i Kneza Mihajla u Velikoj Plani, kao i nove ulice u Trnovču. Ovom prilikom bih napomenuo da smo u prethodnom periodu, u prethodnim mesecima, oko 6 km puteva, odnosno ulica na teritoriji opštine Velika Plana, uspeli da pripremimo za asfaltiranje i da izvršimo asfaltiranje istih. U međuvremenu smo započeli još jedan set ulica koje želimo da završimo do kraja godine, koje su u našem programu i koje su prioriteti ne samo Fonda za građevinsko zemljište i puteve, već i naših mesnih zajednica. Imajući navedeno u pitanju, mi smo naime planirali da do kraja godine oko 4 km ulica na teritoriji opštine Velika Plana pripremimo za asfaltiranje i presvučemo asfaltnom masom. Jedan od projekata se upravo i danas realizuje, a to je ulica Moravska u Velikom Orašju. Naime, ova je ulica ne samo što je prioritet Fonda za građevinsko zemljište i puteve, već je ona u sklopu programa rada mesne zajednice Veliko Orašje takođe jedan od najvećih prioriteta kako bismo i građanima, odnosno domaćinstvima koji su locirani u ovoj ulici obezbedili jedan kvalitetan put, odnosno obezbedili asfalt. Evo sa današnjim danom smo započeli te aktivnosti i očekujemo da sa sutrašnjim danima, s obzirom da je ulica oko 500 metara duga, završimo preslačenje i na taj način ostavimo da građani mogu da bezbedno ne samo koriste za svoja vozila, već i da mogu da ne gaze više blato zapravo u ovom delu naselja Veliko Orašje. Pored ulice Moravske, koja se upravo završava u Velikom Orašju, u toku je priprema još par ulica koja će takođe u narednim danima, ukoliko vremenske prilike posluže, započeti sa asfaltiranjem. Naime, to je ulica Nova u Trnovču, zatim ulica Isidore Sekulić u Velikoj Plani i Knez Mihajlova ulica u Velikoj Plani. Ove su tri ulice takođe u završnoj fazi, odnosno u pripremnoj fazi za presvačanje asfaltnom masom. Naš je plan da do kraja nedelje otpočnemo i sa presvačanjem ove tri ulice, tako da na taj način naš plan brzo i efikasno realizujemo na terenu. Inače, naredne tri ulice su preko 1,5 km u ukupnoj dužini i očekujemo da, ukoliko vremenske prilike to dozvole, za par radnih dana budu završene. Naravno da to nije sve, ostalo je još 3 ili 4 ulice koje su takođe u našem planu, a koje su prioritet da se završe do kraja ove godine, a to je ulica Vite Cvetković, to je ulica Aleksandra Marinkovića u Rakincu i ulica Vidovdanska u Velikoj Plani, jedan deo od nekih 120 metara, kao i asfaltski put u okviru prve mesne zajednice u dužini od oko 400 metara. Evo, sa tim bismo praktično uspeli da naš kompletan program koji je definisan za realizaciju i presvlačenje i izgradnju novih ulica na teritoriji opštine Velika Plana bio praktično završen za ovu godinu. Naše su očekivanja i sagledavanja da će vremenske prilike dozvoliti da sa svim ovim radovima kompletne aktivnosti završimo i ulice presvučemo asfaltom, što znači da ako napravimo sada jedan rezime svega onoga što smo radili u toku godine u delu izgradnje i presvačenje ulica na teritoriji opštine Velika Plana, onda bismo mogli da konstatujemo da će to biti približno oko 10 km.